Sunčano vrijeme, neradni, ali i dan pred vikend izmamili su Banjalučane na brojna izletišta. I ovaj 1. maj obilježen je u prirodi uz tradicionalno dobar roštilj i druženje sa prijateljima. Ne manjka dobre atmosfere, a dobro se jelo i pomalo popilo. 1. maj tradicionalno je obilježen na nekim od najpopularnijih izletišta u okolini Banja Luke. Dok većina danas odmara, mi radno obilježavamo Međunarodni praznik rada. Pravo uz Vrbas gdje su Banja Lučani zauzeli svoja mjesta. Zato su i manje gužve na ulicama Banja Luke. Napokon 1. maj bez kiše, sunce je ugrejalo, pravo vrijeme za druženje. Ćevapi, ražnjići, dobro društvo i još bolja atmosfera. Ovdje se uživa, odmara, proslavlja, a mi bilježimo kadrove. Mada, mora se priznati, ovakvom zadatku se ne žalimo. Pitali smo građane kako se provode za 1. maj. Kako se provodiš za 1. maj i kakva je atmosfera? Pa evo, atmosfera je dobra. Okupio sam se sa svojih par drugara, ustopao roštilj, uz toplo vrijeme i hladan Vrbas. Šta da vam kažem, hladno pivo, topla atmosfera, hrana, sve. Da vama je samo da dođete. 1. maj sa najboljim drugaricama, sa društvom, u krugu najbližih ljudi. Atmosfera je za sad odlična. Vidjet ćemo kasnije. Provodimo se spektakularno, atmosfera je divna, mnogo ljudi i nadamo se da traje. 1. maj kao 1. maj uvijek lijepo ovako sa društvom, sjedi se, roštilja se, malo se i popije koja što se kaže, ali uglavnom lijepo je. Da se obilježi ovaj praznik rada, pošto puno svi radimo. Ja sam evo došla iz Holandije da proslavim 1. maj ovde. Prosječna temperatura je oko 17 stepeni. Prijatno vrijeme za boravak građana Banja Luke i ove godine na otvorenom van grada.